Ошол 85 ке соода болуп атат. Туугандар соода күчүндө бурчка такып алган. Сооданы кылып. Кеттиби? Мына болбой атат. Кеттиби? Канчага кетти ушул? Кайсы? Мына 85. Ne деген? 85 экен. Каналда элдер көрүп атат. 85 ке кетти. Ne kanal? Дон Кабар деген канал. Kabar. Канчага кетти, айтпайсызбы? 85 ке кетти. Болду. Жо, сиз айтыңыз, сатармансызбы? Сизби? Болду. 85 ке. Мына сооданы көрдүңүздөр. Болду, өттүк. Соодан 7 айлыкпы? 7 айлык экен, 85 ке кетиптир. 85 миң сом. Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Амансыздарбы? Мына кой базар өтө кызык болуп атат. Бер болуп атат. Ушуну көрсөтүп коюнчу. Кайсы кетти? Канчага кетти ушул? Байке, канчага алдыңыз? 36 mingga. 36 миңге тиши канча экен? 2 tiş. 2 тиш 36 миңге байкем алды. Буйрусун. Кой базарларды кирип көрсөңүздөр болот. Киргиздик. Бүгүн 6 август, кечиресиздер 6 сентябрь 2025 жыл. Чүй облусу Сокулук мал базары. Жаш музолордон баштап чоңураак музолор букаларга чейин тартып көргөзөбүз. Каналды колдоңуздар. Тырс туугандар, мотивация. Муну көрөлүчү. Канча экен бул? 45 доллар. Ургачыбы эркекпи? Эркек 45. Канча айлык байке? 1 айдан өткөн. 45. 1 ай, Бул кандай өзүбүздүн жергиликтүү породаларбы? Жергиликтүү. Швицкасы эмне болду? Мына буту колу жоон экен. Жакшы. Соода болду? Soda 40ка бербей атасызбы? Соодаңыз берсин. 40ка бербей жатат. Могу короодо жакшы соода болот. Канчага кетти? Канчага саткан? Байке, кандайсыз? Канчага кетти? 40 канча. 40 канча миңге кетти. Сатчы акча берчем, аны көрсөтпөй. Мына. Анда нерсе кетти. Ey, bunu akşam berge yapmayın. Ne oldu? Талаш. Канчадан? Эже? 55 lira. Эркекпи? 55 миң эркек. 55 миң сыбагы. Булар канчадан экен? 60 миң. Жакшы. 60 миң дейсе? Эркек. Болору. Мына 3 баш канчадан? 48. 35 ургачыбы? Мына эки ургачы 35тен. Бул 48 таргыл. Жакшы. Бул жакта да бар экен го. Мынакей. Көрөлүчү. Эси тетакта жүрөт экен. Erkek. Бегалы. Кандай? Реклама кылайлыбы? Денсиз, ассаламу алейкум. Таксыр. Кандайсың? Барсыңбы? Вай, машалла. Телефондон үйүнүң кылгам өзүң көрбөйм дегендей. Кем маалымат бер, тарс кетели. Мына ээсинин жанына келдим. Булар кандайсың? Жакшы шу. Денсаулыктар. Булар эркектерби? Жоктор, Эркек. Ургачылар да бар ичинде. Ургачылар да бар экен мына. 5 ургачы, 30 эркек бар. 5 ургачы, 30 эркек бар экен. Көрүңүздөр, мына момундай болгон. Эркек торпоктор аткорумга киргизсе болчудай, Аткорумга кирсе болобу? Баасы айтчы, баасын. 50 миң. 50 миң сомдонбу? Курукпу же мындай деле 50 миңден бере бересиңби? Жок. Курук, Курук 30 баш 50 миң сомдон экен. Туугандар, көрдүңүздөрбү мына? Номериң айт эми. Өзүң айтчы. 502 03 20 20. 0502 03 20 20 деген номерлерге кайрылып, ушундайлардан алам дегендер болсо, доставка кылып бересиңби? Доставкасы болот экен, Сокулуктан бүт аймакка салып жиберет алам дегендерге болсо. Мына ушундай чала бериңиздер. Кана биз мояка өтүп көргөзөлү. Туган, ассаламу алейкум. Баалар канчадан болуп атат бул эркектердин? 58ден 4 башпы? 4 баш мына 58ден. Суралып атты. Канча айлыктар эми ошондо? 6 ай, 7 ай болуп калыптыр мына. Жакшы. Соода болдубу, туган? Боло элекпи? Мынакей, соода боло элек экен. Соодаңызды берсин. Кеттик. Канчадан булар? Ассаламу алейкум. Баалары 58ден эркектер экен, бучоктор 58ден. Мына 58 миң сомдон. Мынакей. Буякта байланып турат го. Көрөлүсү буякта да. Туугандар, ээси көрүнбөй атат бирок. Байке, кандайсыз?
Özünüz yaxşı. Bugün bereke versin көп eкен. Qanchadan bo'lib atadi? 55. 55. Urg'achilari? Urg'achilar 55 mingdan bo'lib atadi mana. Turganda qarangizlar 55 ming so'mdan. 50 mingdan so'rayapti bo'ljaq. Urg'achimi? Urg'achimi? Manaki. Mana. Qaysi ayılga salam? Qayoqdan keldingiz? Qirg'izistonga salam. Qirg'izistonga salam. O jigitlarni olib keldingizmi? Mal bozor ko'rgazgani. Voy, maşallah. Unda qaysi shkolga, qaysi ayılga salam aytib qo'ybaysizlar? Nimaga? Qayoqqa? Nimaga? Archevishga salam. Archevishga, bo'ldi. Bishkekdan Archevishga. Archevishga salam dey. Mana shunday. Meni tartib qo'y dedilar. Kamerani ko'tarsa uyalib qayoqqa salam aytishni bilmay qoldim. Kamera sürdü. Manaki. Dostlar, teziletqo. Yes qanaki. Assalomu alaykum. Baykem, qandaysiz? Yaxshi o'zingiz. Mana urg'achi erkakmi? Erkak. Erkaklar. Бағалар qanchadan? 46dan 3 bosh ekan, 3 bosh 46dan. Bozor qanday bo'lib o'tadi, Bayke, bozor? Слабый ғой. Slaviy? Yo'q, siz Bayke. Turaveriz. Surazаңызdan tartmang. Mal tartamiz, mal bozorda. Ha, shunday. Bozor slaviy, Ma'qul. Sodаңызды bersin. Qandaysiz, Bayke? Qanchadan bu eko? Urg'achilar. 50'den dağıtam ben bilmem. 50 mingdan so'rayapsiz. Diqansizmi? Dikançılık. Ha, diqanchilik. Anan alarmanlar qancha berib qo'ydi? Surakka tutat alar. So'rab berelekmi? Ha, ma'qul. Sodаңызды bersin, Yaxshi. Mollar qanchadan ekan? Esi yo'q. Qanchadan bular? Assalomu alaykum. Ha, sizniki emas. Qandaysiz aka? Buyoqchi, buyoq. Yo'q. Qancha bu urg'achi? Ha? 40 ming so'rayapti. Bunaki 40 ming. Yo'q. Baylavatadi baykem ko'ruvchi. Cho'naqtarga o'tamiz. Bayga qandaysiz? Qanchadan? Qunajinlar. 65 mingdan ekan mana. Urg'achi qunajinlar 65 mingdan ekan. Ha, bularni ko'raylik. Ha, jigitlikni ko'raylik. Qanchadanmi jigit? 72dan. 72? Qunajinlarmi? Qunajinlar 72dan. Jaylovdan keldi. 72dan. Yaxshi, rahmat. Mana. Bozorning ko'rinishini ko'ringizlar. Alışda жүрген mekendeshlar. Turg'anlar. Bular qanchadan bo'ldi ekan? Qanchadan bular? 75dan erkaklar ekan, ha? Mana 75 mingdan. Qoroda sizniki. Boshqa. Qancha bosh bor bu yerda? 6 bosh. Soda bo'ldi-mi? Ova. Qanchadan bo'ldi? Aytingchi bunday, yaqin bo'lganini to'shni ayting. 70'den oldu. 70'den bo'ldi. Bermedingizmi? Yo'q. Ma'qul, sodаңызды bersin, he? 70 mingdan bo'ldi. Berilibdi. Bular kimniki ekan? Qanday? Qanchadan bo'ladi? 85dan. Bölüp qo'yishing. Arqalarda seniki? 85 mingdan ekan bunaki. Ha, bu jag'ында da bor ekan. Hozir al jag'ында ko'rsatamiz. Aha, yaqinroq ko'rsatamiz sizlar uchun. 1,5 yoshdan 2 yoshgacha ekan, he? Qana mo'lar bu? 1,5 yoshdan 2 yoshgacha qancha bosh bor? Ya 27 bosh. 27 bosh. Mana naq at ko'ring qo'shlar kirgizsa bo'ladi. Nomeringni qoldirib qo'y. 507 057 350 350 250. 250. Bağlarichi? Ya 120dan turadi. 120 ming so'mdan deydi. Tushib berasizmi? Berasiz. Yo'l o'tib berasizmi? Dostavkasini qilib berasizmi? Dostavkasini uyushtirasiz. Uyushtirasiz. Bularning бағалары qancha deding? Ya 85dan. 85dan ekan mana. Alasangizlar, buni alasizlar. Biroz qo'shsangizlar, mo cho'ng-cho'ng algan yaxshi ekan, he? Ma'qul. Sodang bo'lsin, he. Mana ki, ko'rdingizlarmi, tug'anlar? Tug'anlar bu yerda belgi it bor ekan, urg'achi. Yoshi qanday? 7 ay. 7 oylik ekan. Urg'achi, malg'ilon degan bir tug'anlar ko'rsangizlar bo'ladi. Buni artlarini ko'ringizlar. Aldin ko'rsatayin. Ana бағасын so'rayın. Mana belgi it ekan. Бағасы qancha tug'an? Бағасы 90 ming so'm so'ralyapti. Tushib beramiz deydi. Belgi it ekan. Nomer qoltira olasizmi? Onlayn. Ya. 707 0707 85 85 23 23 85 85. Galışın menen Bilgikanın Ha, ortasından o'sha toza emas ekan anda. toza Biroq emas. Galstin menen belgisinin o'rtasidan chiqqan ekan. Chalsangizlar bo'ladi. Bular cho'ng-cho'ng bo'lsa kerak, he? Galstin bo'yli bo'ladi-ku. Malda tan. 90 so'raladi. 90 so'raladi. Ma'qul, sodani bersin. Qanday? Alaykum. Uylar bormi, uylar?
Buqаңыздың баасын айтып қойыңыз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қандай? 80 тысяч прошу. Қанша? 80 мың сұрап атады мына. Жашы қандай? Bir жаш? Bir жаш екен. Мына 80 мың. Достар, салыстырыңыздар мына 80 артынан көрсетейін. Не болған бұтына? Жақсы эле, нормально. Ана жетелечи. Үш, туңган улутундағы иш екен, үш. Мына. Үш. Болды. Шүндіп жетелеп. Ары бері бастырып анан алыңыздар. Ассалаумағалейкум. Қандайсыз байке? Қаншадан бұлар? 85'ten. 85'ten. Жайлаудан түштү. Сонун экен мына. 85'ten суралып атат байке. Аркасынан көрсөтөйүн. Тугандар. Мына ушундай. Булар канчадан байке? Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? 80'den suralım. 80'den. Мына 80'den суралып атат. Эркектер. 80'den суралып атат. Мынакей тугандар. Кандай малдар тартабыз айтыңыздар. Biz aldığımızdan çıkan tartı öğreniyoruz da. Sizler aytıp koysanızlar giyin aşağı karab tartı. Mana ki. Ayke kandaysızlar? Kaçadan eken bu? 95. 95'ten deydi buna ki. Karra. Svetler eken go. Бар да аргын болсо керек. Аңгүс. Мына арттары кенен болуп турбайбы? Жакшы экен да, көрдүңүзбү? Арттары кенен болсо жакшы чоңоёт да могулар кенен менен. Анда мындай могулар biraz начарыраак болуп калат. Алар жакшы. Ушулар жакшы. 90дан деди. Сиздикиби? Ассалаумалейкум. Кандайсыз? Булар кимдики? Бизден да. Чыгылып калды. Карап кой. 90дан дейт. Тугандар мына. Могуларды да көрсөтөйүн. Азыр жыгылып калды да бир бука. Ага чейин буларды көрсөтөйлү. Эко канча эко? 80'den. 80'den eкен, mana. Kenen eкен bular da. Жаш. 80'den. 80 миңден суралып атат. Жакшы, базарды көргөзүп бердик эми туугандар. Ката кемчилик болсо алдын кечирим сурайбыз. Чоң уйларга да өтөлү. Мына кунажындардан көрөлүчү. Ат көрүмгө. Канчадан экен байке? 58. Рахмат. Мына 58 миңден суралып атат кунажындар. Тоодан түшкөн семизирактар бар экен. Кандайсыз? Канчадан? 75. 65 болбу? 65, экөө 75 экен. Мына. Жаштары кандай? 1,5 жашпы? Же 1 жаш? 1 жашка жетелектер. Швейц породасы экен, жаш экен. Содаңызды берсин. Мына букалар, көп бүгүн, аябай көп. Чыгылып атат. Ne kadar alacak? Дон кабар деген. Ассалаумалейкум, байке кандайсыз? Канчадан болот бааларын? Bağlar bunlar 105'ten de o da. 105'ten сурап атасы. Жаштарычы чоң букалар экен. Yaşlar 1,5 yaş. 1,5 жаш. Онлайн номер айтабызбы? Yok. Жок, Сатылып кетеби? Сатылып кетет экен туугандар мына. Областарга алып кетишет да. Ушундай. Мооларды эки буканы көрөлүчү. 86. 97 дейт. Жакшы экен. Işleriniz жакшы? Жакшы. Кана артынан көрсөтүп коюн эми. Мына арт жагынан. Жакшы экен. Байке сода болду? Болду эле, жакшы экен байке. Тоодан түштү булар дагы, Тоодан түштү мына узун. Байлоого алып келсе болот. Рахмат байке. Жакшы. Ушу менен жыйынтыктайбыз эми.